Na concentración del Nuevo Administración para intensificar más con el programa de educación y salud, tali el plano para extender el coverage del Philippine Health Insurance Corporation con más del pobre vivientes, ta necesita ayuda medical y ayuda financial. En este plano te expresa support el Philhealth por medio del DILA programa bajo na NHTS for Indigent Program. Según con el Information Officer del Philhealth na Ciudad, Brian Habay, na 98% miembros del Philhealth na Zamboanga Peninsula, 62% aquí incluhin na NHTS program. It's a very welcome news para kanaton because in a way pwede kita ma-increase diaton enrollment with respect to category na diaton indigent category membership category diaton. So bonito sa news, and then of course especialmente aquí kanaton na mas mayor parte del diaton mga vivientes, especialmente aquí na Zamboanga Peninsula at mga pobre, bonito naman para pwede sila man-avail el Philhealth benefit diaton. Bajo na programa tago sa mga miyembros con el no balance billing na mga Philhealth accredited hospitals como el Zamboanga City Medical Center y Mindanao Central Sanitarium. Según con Habay, kada anyo taman renew con el membership del mga miyembros onde el oficina central amo el kien taman update. Well, apart from the regular benefit na while confined sila, tiyan sila kaya no balance billing, which is very important kasi entra sila na hospital. Well, may sila ko sa paga. Pero hospital who are implementing no balance billing, especially aquí kanaton, el Zamboanga Medical Center. Además, ta asegura según el Philhealth que todo ta incluhin na mencionado programa, amo mga pobre vivientes ya identifica el Department of Social Welfare and Development o DSWD. Por medio de listahan at assessment, takundusi el ahensya para identifika kung mga pobre vivientes ken kwalifikaw na programa. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.